Hello guys, tuna kan say din chui le link iti koi dham na YouTube ma link iti koi dham ti chu Facebook link hin, Instagram link hin, Twitter link hin thil dang dang na iti YouTube ma ho link koi dham ti ka hin say de ka hin nong ka hin sa de hin hi chun katina subscribe lo nei la lung set in subscribe pen lang. Okay, pan tau te comment chui la bunga hin tuna khin sei nom chui le link ti koi dham na churin sei the ama sa pe na Google Chrome a hi lo le Chrome hi lo le internet hi man diu lut ro ten la search na hi me diu YouTube me za ten YouTube page chi hung kyong in ten a page hung kyon chai ten le achung langa na profile button a ho na me ding na me chai ten a list tam ta hung den your channel creator studio ti ho na tam ma sa chu creator studio a che ji hi wa tu chung hi your video wa che de na your video chi click deu i click chai tela next page hung do ding chu hi le na subscriber na min ho na profile na video ho bon cha hung do ten hin la cha hi customize channel le manage video ki ten cha hi ho ya che de ham da customize channel ai che du na like click chai ten leo next page hung kyong in ten next page na channel customization ki ten cha hi hoi lai me du ham te point umin layout umin branding umin basic information umin cha hi hon edit diu ji achu link edit diu ji achu profile basic information a che du na basic information me diu imi chai ten leo cha he list tam ta description umin description jo add language umin add language wa chu channel URL umin na amasa I say bang wa channel URL on hial the na chi chu cha ki hial the te anoi jap kina chu link ati in link chu ippham add link to site that you want to share with your viewers na Facebook link chu loi ho ka man share normal cha na koi thei he cha chu plus add link ki te na cha hi click diu I click chai te next page hung do in cha hi ipcm te la link I zat na koi dam na ama sa pe na Facebook ken ka koi Facebook ngai Facebook ka sunin te aning khat langa chu ka link Facebook link chu ka koi na cha ken ka add nom be Facebook ke se lawa thil dang yong command ja chun Instagram command kit je Instagram ma chu ga koi ding ki na le iti koi dam te la plus ma plus add link ki ti si me kana next box hung ki sun hung do ken ten box nga chu khat lang jit lang pa ma sa pen ne box neu pa he ep pen koi dam Twitter he I lo le Telegram he Instagram he Facebook he chho na type de cha te aning khat langa chu to Facebook na type chu Facebook link na koi de Instagram ma hele Instagram ma na link chu na ga koi de tena a kho le link ite la dham ne lo wa hele video ken sim tha hin comment lew chun ken sim de chizo ten la chun ep na bol tham ti la chung langa hi view channel cancel publicity tai publicity I me deu imi chai ten la chun aki chai na aki chai chu itin min itin na head dham ti le na YouTube ma chun che na browser hun che ring che jo te above hun che chun no ya description min den description no ya chun na link na Facebook ta min chilai chu ami ala direct na Facebook na mina na account chu lu yang de na naga a hold do ba ya ti chu hen ta link ga koi dan chuna ka hin sei cha chu kahin sein a phat chom nan ne ala do like subscribe and I this and hin share do then comment hin bol do okay bye.